yang Filipino di Monterima. Ketnat Sports and Youth Affairs ng Sarkar Meghalaya, Klasyumi Kasinjam, Merkampan Bahas Isu Iki Kamil Akai Sports, Hakani Gejala, Mentagasmi. Hadian bakal pli yang mau numurim, na kebentaban bu, ia ke synthetic football turf, lani pelang plastik, anong seder, Riboy District. Kani kesngi, kadai gadak, juga kam ke bakrau, Magantiu ke jili akai football, but kiwe ki kam sports, Hakani Katai. Menteri Ketnat Sports and Youth Affairs, ubak syakliar warjari, lalong ukongsan Hakani kesngi. Kibalai dan lang hakani gesgi ikan tup yu MLA ke umroy ubah daman baik lamare belalong usembut kongsan bad ubah di piwalang badi chief secretary ke jalan kalian Direktur Ketnat Sports and Youth Affairs udi disiraru oleh dan lang dekat Traisnong ikena puli begiru it sport Habangis ngam hangni hapo riboy area kani kadika artificial turf ke baar ya ke bangi ai Handai ngadap da kajingkemen ya kabangan ong nyepi ba kini ki artli ki artificial turf ka bangila ai kidi hapo kini ki arsnem ba ngakwa ya kabangan pentikna hang niru ba kanumkut tang kini ki artli ban ngindang ya beteng nang ni sakmat na kumta kathan riboy hibarok kowe ba habang akren ya kata kabanga ong ya kata kadon kadaw ya kababali manakaliang jo ka sarkar ngikwa ya kabangin pej amtang kathan riboy henry ka jelahi barok kowe ya kabangin pet renti, kabangin kentiu, kabayday buka sport sa kinagajala kajungi. Habang ya keren kerpang ya katahan riboy, ngadap da kajingkemen kabakraw, ya kabangan pentip sapi ya kibabon, kikena na katahan riboy, kibalawan ra, ya kanam bat kaburom, na kamta kajalahi barok kowe. Pipet ya kini ki kindiat benay, kibalada mensyam sinem, ka way ka, school nang ninapo katahan riboy ya kabakila job ika sebelum tokap kibabon ki kena na kadika katahan riboy ki kiu bah ka sports badha kabangi ya kata kajing terang jong ki kena juga jelahi barok kowe ka deru ka kamram yang yeng ka sarkar ya kabangi hap bangin pej bangin penbet penbiang lane ban ai kata ka platform iki ya kabakindang la ya kabakin kiu saprang ha kabayde bat ka sports hi Barhabang ikren ya kata ngisutu. Baladang im ai ya ki jaka ki babiang na kam tajong ki bakin practice. Ladang im la ya kabangin penbiang ha kabayde baki association ki baper. Kanlong kajing leno ya kata kasab kabaki hun samla jong kajela kajungi baki don. Kumta ha baki pait ba kila jid berkila syanya. Ngidon ya kajingkit kli kum ka sarkar. Namun tak kipai ba jong kajalahi barok kowe. Badai na kata kadaw. Lada pipet akini ki kindiat senam ki balalik. Ki babon ki kili. Ki oma balay ka sarkar. Kapulut pisah hadukan ni kabayday bat ka sports. Ngajoong yi kita ki bedang kili ki madang kili. Handai ka kamram ka jongi ban penbit penbiang na kamunta ki khun samla jong kajalangin nang ya syakmat. Agini ki kindiat sengi ki baladab Ngilayo ia kabangin sam, iki scholarship syaman ki kena ki bawan rak medal nakam tak kejela kajungi. Badah katuku sengi ia kabangin sam, iki ni scholarship ia kabangin adab sam nut barok. Ngalaong ia kawe ka kentin. Bakum ki paiba nong song snong jong kejela hi barok kawe. Ngidi bandon ia kata jeng sengu sarong. Hakaba hakasin kabaningkong jong kejela kajungi. Nginyo ia kabangin host ia ke National Games hang ni hapo kejela kajungi kata kadi ke AKA kabangas ngo kemen hadu kata handai haka ju ke poru ngaken tu ki kun samla ki bedon ia kasap aka sports bamentang ngidon kata ka preparation lane kata ban penbit penbiang ngidon tang ini arsenam duna ya bahu arjar arpunyo ho benai Januari ngin host ia ke National Games nakaliang ka sarkar Nginle ke badon kam na kementaban penbiang ya ke National Games. Hendai ka ju kapor. Nga kentu ki kun samla ki bait ya ke sports ban nakaliang gajong piru. Sim kia ya kene. Tracy Trom ya minot nomor bangakwa ya ke bangani i. Bahkan National Games nakaliang gajong i kum ko hosted ru nginla ya ke bangin kur ya ki medals